mu ndirimbo ndarira ndi no mu kato nabuze uko nyahera. Ikiza coronavirusi kiraduteye kirutenga bitaganzwa. Intsinzi n'ubuti wacu ubonetse nazi wawe nzanye amashimwe Imana. Abahanzi b'abahanga mumfashe guhanga duhamagara Imana. Abakuru b'abasenga mumfashe gusenga dusaba iyo Mana. Iturinde iki cyorezo coronavirus irimbura imbaga nyinshi, iteza ibibazo byinshi, itanya ndetse imiryango iteza kandi ubutindi. Mana yaremye ibintu, Mana yaremye abantu, tabara isi yacu. Ndarira mu ndirimbo ndarira ndi no mu kato nabuze uko nyahera. Ikiza coronavirusi kiraduteye kirutenga bitaganzwa. Intsinzi n'ubuti wacu ubonetse nazi wawe nzanye amashimwe Imana. Kuva na kera kose Mana waratabazwaga maze ugatabara. Misiri yanze kumvira musubiza bije ni wowe wabaye. Utuma umuryango wawe utuza uri mu butayu inzoka zawuteye. Mu gihe coronavirus irimbura imbaga yawe natwe turatakambye. Girira ubuntu n'urukundo ukunda muntu maze uyiturinde. Mana yaremye ibintu, Mana yaremye abantu, tabara isi yacu. Ndarira mu ndirimbo ndarira ndi no mu kato nabuze uko nyahera. Ikiza coronavirusi kiraduteye kirutenga bitaganzwa. Intsinzi n'ubuti wacu ubonetse nazi wawe nzanye amashimwe Imana. Mana nsabira abantu bose ngo basangwe nawe ubaha umwuka wawe. Ndavuga impano yawe ituma tugandukira abayobozi bacu, ngo twite ku byo batubwira iteka ryose kuko baba batumwe nawe. Nibwo tuzakira izi ndwara z'umubiri dutegura n'ubugingo. Mukato turimo Mana rinda imbaga y'abantu umwanzi atadusanga. Akica impande zombi umubiri n'ubugingo tukabihomba byombi. Duhe ku mwuka wawe ahora duhuza ahumuriza imibiri yacu. Ahegeka umwanzi wacu umwuka wacu nidutaha uzazi wawe. Mana yaremye ibintu, Mana yaremye abantu, tabara isi yacu. Ndarira mu ndirimbo ndarira ndi no mu kato nabuze uko nyahera. Ikiza coronavirusi kiraduteye kirutenga bitaganzwa. Intsinzi n'ubuti wacu ubonetse nazi wawe nzanye amashimwe Imana.